Nāciju Eiropas grupas vārdā runās Milan Uhrik kungs. Lūdzu. Wenn man hier einigen Rednern zuhört, frage ich mich ehrlich gesagt, was wird denn auf Ihre Konten von dem ukrainischen Regime überwiesen? Also das ist grauenhaft, da kriege ich Ohrenschmerzen davon. Wer hören will und sehen will, der konnte vor Jahren schon sehen, dass die Kommission zur Ukraine Papiere verfasste, wo die Ukraine als als korruptes Land, als das korrupteste Land in Europa dargestellt wurde. Es hat sich eigentlich in der Frage nicht viel geändert, außer dass heute noch die Ukraine der Bandera-Ideologie huldigt. Der Westen hat die Ukraine in diesen Krieg getrieben, den kann sie nicht gewinnen. Die Ukraine ist ein Fass ohne Boden in finanzieller Hinsicht. Wir könnten eigentlich vorne mit dem ganzen Geld einen großen Haufen machen, den anzünden. Dann könnten wir wenigstens uns noch an dem Feuer wärmen. Aber das Geld bekämen nicht die korrupten ukrainischen Oligarchen, die letzten Endes das faschistische Regime der Ukraine stützen. Meine Damen und Herren, keinen Pfennig Steuergeld für diesen Staat der Ukraine. Solange in Deutschland die Brücken zusammenfallen, Schulen unmöglich im Zustand sind, die Rentner Flaschen sammeln gehen, kein Pfennig für diese Ukraine an. Ďalší 35 miliárd pre Ukrajinu. Zase Európania, platte a zase platte. Pán komisár, hovoríte, že Európska únia podporuje len projekty, ktoré spĺňajú európske demokratické hodnoty. Povedzte mi, prosím vás, aké hodnoty spĺňa tá súčasná ukrajinská vláda? Veď to je opak demokracie. Najskorumpovanejší režim v Európe, je to tak, ktorý zrušil voľby, zrušil opozíciu, zakázal nezávislé médiá a práva menšín. A napriek tomu sa tam neustále posielajú ďalšie a ďalšie peniaze. Slovenská vláda, slovenský premiér nedávno oznámil, že Slovensko pripravuje balík finančnej pomoci pre Ukrajinu. Presne v čase, kedy vláda oznámila najväčšie zdražovanie pre Slovákov. A presne v čase, kedy ukrajinský premiér v ten istý deň povedal Slovákom, že od nového roka zastavujú pre Slovensko dodávky ruského plynu. Akože čo je toto? Čo toto má znamenať? A nikto nič, všetci si sedíme a všetci sa tvárime, že všetko je v poriadku a donekonečna sa tam len posielajú peniaze, ktoré nikto nekontroluje. Toto už skutočne, kolegovia, musí prestať a tá vojna už musí skončiť. What is this, bank robbery? I don't want to take part in such activities. You're discussing here the money that is simply not yours. And it's wrong. It's deeply wrong. For many reasons. One reason was just mentioned by the honourable colleague. The Kiev regime is probably one of the most corrupt and deadly to its own people regimes in history of Europe. The other reason is when you open this door, this gate, and you let yourself indulge yourself, take somebody else's money in this particular moment, then what happens next? I don't want to take part in organized crime. Zmrazenie ruského majetku je krádež. Doslova lúpež. Môžete si tu hľadať tisíce výhovoriek, ale ak niekomu ukradnete majetok a vy ste Rusom ukradli ich majetok, tak to robíte to, čo robia zlodeji. A ja to absolútne odmietam. Navyše pýtam sa, či ste mali potrebu kradnúť cudzie majetky, keď Spojené štáty americké viedli nevyprovokovanú agresívnu vojnu proti Iraku. Kradli ste majetky Američanov, keď NATO bombardovalo Belehrad a keď protiprávne odtrhlo Kosovo od Srbska? A pýtam sa aj dnes, budete kradnúť majetky Izraelčanov za to, že páchajú genocídu na palestínskom národe? Prosím, spamätajte sa a prestaňte liať miliardy a zbrane do Ukrajiny. Miliardy potrebujú chudobní Európania, tak prestaňte dokola riešiť len Ukrajincov. Je to nefér voči našim vlastným občanom. Tie vaše sankcie proti Rusku nefungujú. Bol som pred pár dňami v Moskve a videl som na vlastné oči, ako Rusko prekvitá. Jediné, čo môže priniesť mier, je dialóg s Ruskom. Nie krádeže, nie zbrane, nie ďalší mŕtvi Ukrajinci, ale dialóg a rešpekt. A ja budem do Ruska chodiť aj naďalej, lebo na rozdiel od vás neverím vo vojnu, ale verím rovnako ako Slováci v mier. Polska uczyniła już wiele dla Ukrainy.
Po wybuchu wojny przyjęliśmy do naszych domów prawdziwych uchodźców wojennych. Daliśmy im świadczenia socjalne takie same, jakie otrzymywali nasi rodacy. Dostali dostęp do polskiej opieki medycznej na takich samych prawach jak obywatele Unii Europejskiej. Z zasobów naszej armii przekazaliśmy między innymi czołgi i samoloty bojowe warte miliardy euro. Nie oczekiwaliśmy w zamian nic, prócz zwykłej uczciwości wobec prawdy historycznej. Nie dostaliśmy nawet tego. Na skutek błędnej polityki Unii Europejskiej otrzymaliśmy w zamian destabilizację polskiego rynku rolnego, nieuczciwą konkurencję dla polskich transportowców i to, co najbardziej boli, dalszą blokadę ekshumacji i godnego pochówku dla moich rodaków zamordowanych przez ukraińskich szowinistów na Wołyniu. Ukraina traktowana jest dzisiaj przez Unię Europejską na równi z państwami członkowskimi zawsze wtedy, gdy chodzi o udzielenie jej pomocy. Natomiast normy i wymogi dotyczące produkcji rolnej czy ratowania klimatu Ukrainy już nie obowiązują. Chętniej byśmy pomagali Ukrainie i byłoby nam łatwiej to czynić, gdyby nasze rolnictwo i nasz przemysł miał takie same warunki funkcjonowania jak firmy i gospodarstwa rolne na Ukrainie, które nie muszą ponosić kosztów chorej polityki klimatycznej Unii Europejskiej.